basabe duhaguruke. Narivuze ngo mbasabe duhaguruke. Mbingu zikiondoka, nchi zikitowe, aminiye ataona hadi mbingu kweli, mbingu zikiondoka, nchi zikitoweka, aminiye ataona hadi uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Senga Imana, mwami Imana yacu. Waravuze muririmbyi ngo nukuri intimba zacu nizo wishizeho, imibabaro yacu niyo wikoreye, ariko twebweho twatekereje yuko wakubiswe ni wowe waduhaye umwanya w'uyu mugoroba. Hari abagabo benshi batawubonye, hari abamama benshi bari mu bitaro, hari abandi batabonye n'uburyo bwo kubyuka. Abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa bageragezwa, ibiba mu misozi Mana wenu yuko Yesu ashobora n'izina rya Yesu. Abari tugukomeye amashi kugira ngo tukure. Nitugera kwa data aho yaduteguriye, tuzanezerwa cyane tubonye waducunguye, bizongera kubaho ni wacu Yesu. Tuvuge tuzayimbaza Mana we, tuvuge tuti we, tuzayimbaza we, wacu Yesu we. Ababaye bose we, babwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa ibiba imisozi, ko Yesu we ashobora kubakiza we, nuko Yesu ashobora kubakiza, dushimiye Imana iduhaye umugoroba mwiza. Abazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashi kabisa. Kijana uwe ready bwana. Sikia uko na kokota uanguke kwenye nanga vizuri. Alafu usizubai. Ili nifanye kazi, nimwache Reverend naye tubariki kwa mbingu na Mungu azimbariki. Ndashimira umushumba nabungirije bose
na department zose z'itorero Kalvari n'abadamu bana n'abana bayo kumva ko mugomba gutumira ijuru na Revera Kado n'ijuru na Mata litugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye waducunguye ajago na namba ingera kubaho tuzayimbaza umwami Yesu tuvuge tuti tuvuge yo tuzayimbaza umwami wacu Yesu ndashimira abantu bose bakunda itorero rya Kalvari muri abagabo bose muri nifura muri nishuti za bugufi Imana ya Isiraheli ibaho umugisha badukurikiranye namwe ijuru na Revera Kado na Revera Matayo natwe turabakire ya batanze nitwa Matayo ndamahize Muhoza mudamu n'umwe n'abana 7 tacho shinje Imana yangiriye neza sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka Roho aliponionyesha tu anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru najigeuza mekuwa rangi nyingi najiingiza kwa siri kanisani watu wa Mungu wao bila kujua sasa kumuabudu tuganire kuri topic ivuga ngo bagiye kumva iby'Imana ikora. Haleluya. Tunao watu wengi makanisani kutenda dhambi kwao sio tishi, wakikutana pima kuabudu swalimu nijibu wanamwabudu nani. Tusome ibitabo bibiri, igitabo cha Yoshua. Didier uraho rafiki yangu, Mungu akubariki sana na karibu tena. Webale kama kumpera mukisa. Igitabo cha Yoshua ibice 5 umurongo wa mbere. Hanyuma turasoma igitabo cha Nehemia igice cya mbere umurongo wa 8 n'uwa 9. Bagiye kumva ejo Uwiteka yagukoreye. Arwabonye Yosuwa igice cya 5 umurongo wa mbere. Nuko abami bose b'Abamori bari hakuno ya Yorodani mu ruhande rw'ibirengerazuba n'abami b'Abanyakanani bari ku nyanja, yego, bumvise uko Uwiteka yagabanirije amazi ya Yorodani. Nako kandu nako bumvise uko Uwiteka yagabanirije amazi ya Yorodani imbere. Waliposikia namna Mungu alipasua Yorodani mbele ya maadui zao. Haleluya. Y'Abisirayeli kugeza aho bambukiye mpaka wakavuka ngambo. Imitima yabo ishya ubwoba, imitima yabo isha ubwoba, bacika intege kubw'Abisirayeli, bacika intege kubw'Isirayeli. Bagiye kumva namba 2 imitima isha ubwoba, namba 3 bacika intege. Aya masengesho ya 21 jours hari ibyo abantu bagiye kumva, kandi nibarangiza kubyumva barabyumva kuko ari ndi wabikoze ari Uwiteka. Kitabu cha Nehemia sura ya 1 8-9. Hoteli bandala kati there is a my test. Kitabu cha Nehemia sura yake ya 1 mlango wa 8 hadi 9. Karibu sana tusikie mbingu zinaongea nini. Ndakwinginze
ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Yego. Kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi. Yego. Nzabakurayo mbateranye sukuma mbazane aho nitoranirije nkahatuza izina ryanjye. Amen. Amen. Kankuramutse sha ganza kugira ngo kora akazi neza. Yamba niturangiza ndaguheza nitura. Naona pendo kubwa mno latoka kwa Mwokozi wangu, niteleka maji mengi yatembeayo baharini, yanitoa ole yatuma ya kwamba nitatiwa nguvu na niwe Mungu katika haleluya, haleluya. Mungu wangu nakuomba chazwe pendo lako tele. Nimusamuri bikaza mukomere Imana amashimeshi cyane. Haleluya. Ijambo kumva ntawumva ibitabaye, ntawumva ibitakoretse, ntawumva ibitarashize. Ubujumva byabaye bakakubwira amakuru byaratambutse, ariko ukabona umuntu bikubwira. Imana yaravuze ngo mu minsi yanyu muzumva amami n'amami, ishanga n'ishanga, ubwoko n'ubwoko muzumva. Icyo gihe nimumara kubyumva muzamenye ko muzehe ngiye kuza. Mundamukirize umumbwirire ngo bagiye kumva. Muri abo bumva nawe urumva ndugu yawe. Haraho Bibiliya ivuga ngo nibamara no kubyumva ngo amatwi azagira azacurinje. Hakika ya Mungu kuna habari wanataka kusikia. Muka yambaye bino bintu kugira ngo biheza bere umwanya mutoya tumpatie reverend atuhubiri. Ndimo gutira conclusion. Bwana mjumbe karibu sana na Mungu akubariki. Yoshua birasobanurwa ngo ni Jehova Uwiteka Imana yaje. Imirimo itatu ikomeye yamfashije mu buzima bwa Yoshua. Iya mbere nuko Imana yo mu ijuru yamwizeye ikamuha ijambo. Imana ni kwizera ikaguha ijambo, ibyo uzakora bazabyumva. Ndimo nasenga uyu mugoroba no muri iki kinyejana, Imana ya Ibrahimu iguha ijambo, niguhaza ijambo ibyo uzakora kuko ushigikiwe na nyiri ijambo. Sukuma atukuzwe abantu bazabyumva. Haleluya. Habe n'ubu bya Kaluvari barabyumva, barangiza no kubyumva bagashaka kubiba. Ndasenga Imana ngo Imana ibyo ukora Imana igushigikire abantu babyumva. Songa yaho cya Yoshua ngo yagiraga umutima wo kwicisha bugufi. Nta muntu ukomera atikishije bugufi. Bando la kati ayi nyongerera nga Yoshua ngola mu lugamba, Ayi nyongerera nga Yoshua ngola ku lugamba. Kwe musore yavukiye
iba nkugaragaza umenye ibintu aho bigeze tugeze kure. Haleluya. Nyongereraga Yoshua ngola mu lugamba we. Nyongereraga Yoshua ngola ku rugamba. Mwezi Imana ishubahiro ndanezerewe amatari nimuzamure. Haleluya. Nyongereraga Yoshua ngola mu lugamba we. Ndabizi ko wayoboye jahari wayoboye gahunda ariko jahari ingia kwenye meza bwana. Alafu kila mtu professeur buri yagira methodology yiwe azatanga mukuru. Reka ntange haleluya gira nkomeza ho naringiza nimuzamure ibiganza. Haleluya. Haleluya. Kwicisha bugufi nimba ushaka ko ibyo ukora byose abantu babyumva mbere yuko Imana igira ibyo ikora wiga kwicisha bugufi. Biravuga ngo wicisha bugufi nzagira ate zamuzamu. Yoshua Imana ngo irangize imukorera ikintu nakunze hano igice cya mbere n'umurongo wa 8 iramubwira ngo iki gitabo cy'amategeko tikikave mu kanwa kawe kugira ngo ukore ibintu Imana ibiri mu bantu babyumve baze no kubaza amateka. Reka kuva ku nkingi y'ijambo ry'Imana igitabo cy'amategeko tikikave mu kanwa kawe. Ndanezerewe. Hari ibitabo byinshi kandi byanditswe ariko igitabo ijambo ry'Imana Yohana igice cya mbere ngo mbere na mbere hariho shambo kandi uwo shambo yahoze ari Imana nta kintu cyaremwe kitararemanywe nawe. Abagabo bose bafite shambo ibyo bakora bizabyumvikana. Letandela lisalanga etakosirabana kawila Holanda ya sofa des afformes les 4 de wakere garza vida ni muhezi Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ishobora gukoresha umuntu umwe muri uwo muntu umwe igihugu cyose kigahabwa agaciro. Imana ishobora gukoresha umuntu umwe muri uwo muntu umwe ubwoko bwose nimunumve bugahabwa agaciro abantu bakumva ayo makuru. Umugabo witwa Mose Imana imuhamagara iramubwira ngo ni wowe nabonye ariko uzajana n'abamarayika. Mose abwira Imana ngo hapatoki mtu hapa, hapatoki mtu hapa, hapatoki mtu hapa, hapatoki mtu hapa. Umuntu w'amahame umuntu wamenye methodology z'Imana hapatoki mtu hapa kama hausimame na sisi. Amakuru twe tuzi kandi twumvise yaba bagabo b'amarayika n'abarakara twogera mu nzira bakaduhotora amajosi. Nimba utaje ngo tuvane nawe hano ntihava umuntu hano. Ubundi ndashaka kuvuga iki? Iyo umaze kuba muri dimension yo hejuru utekereza imitekerereze hejuru ugakora ibikorwa byo hejuru uvugana n'Imana mu rwego rwo hejuru. Iyo uri hasi ikuganira mu rwego rwo hasi wagera hagati ikakuganira mu rwego rwo hagati. Ngwarangiza Imana iramubwira tumve amakuru naya ngaya naya Mose we ila sipe passe naya ngaya kumanywa zababera inkingi y'igicu. Ayo makuru murayazi mwese no mu ijoro ni inkingi y'iki y'umuriro. Ariko umva icyo nashatse kuvuga ngo bageze mu butayu Imana ibwira Mose iramubwira ngo ngiye kwica ubwoko bwose. Mose ngo ayibyigira kuco yavuze naje kubagumura uyu munsi mubyigire kuki Imana yagize gute yavuze. Abwira Imana ngo Mana nimunumve mukoma amashari ko mumvise abanyegiputa babonye bakumva uko ari wowe wavuze none bakamenya nuko uturimburiye hano mu butayu. Nibumva ayo makuru bazavuga ko kiri umugabo. Ijambo ry'abagabo
Kazi za Roho zibarikiwe, kazi za Roho daima, kazi za Roho, kazi za Roho daima, kazi za Roho, kazi za Roho zibarikiwe, kazi za Roho daima. mimi nabarikiwa, mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. mimi nabarikiwa, Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. mimi nabarikiwa, Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. mimi nabarikiwa, Mimi nabarikiwa, wewe wabarikiwa, ni msamu. Haleluya, nimumva ko wananiwe, wakisikia kama mzee umeshindwa, bagiye kumva, mundamukirize ngo bagiye kumva, mimi nabarikiwa, wewe waba, sote twabarikiwa na Mungu. pasa Payaso. nukuri kw'Imana, Kayo. iyi vente Yesu hari ibyo bagiye kumva. Hallelujah. Nimsamuri bikaza. Okay. Haleluya, mimi nabarikiwa, Sote twabarikiwa na Bwana. mimi nabarikiwa, mimi Twabarikiwa, wewe wabarikiwa, sote twabarikiwa na Bwana. nimsamuri bikaza kandi. Haleluya, Amen. hano hari ijambo twaganiriye kuwa gatatu. Ijambo rya mbere gutunga umutima w'ubwenge, irya kabiri kumenya gukorera mu gihe cyawe, irya gatatu kutarangara. Mose kubera gutunga umutima w'ubwenge, ijambo rya kabiri no kumenya gukorera mu gihe cye, irya gatatu kutarangara, yamabyigira Imana kucyo yageze gute, kucyo yavuze. Naje kubagumura iyi vente y'ejo kugira ngo abantu bumve, ni muyibyigire kucyo yavuze. Ushaka kujumva nabyumvise kare mu gitondo pesa Hariyo de salanga. nibumva tekereza Imana kuyishirana kandi imaze kuvuga ngo nimugende, noneho mugeze mu nzira mutarashikaho yavuze ngo igiye kubamara. Umugabo uri muri dimension yo hejuru uzi imiterere yayo ntiyarangara, ahita yishigira kucyo yavuze, aravuga ngo nibumva ega hari igihe cyo kugumuka ntubwira abantu ukabwira Imana n'ibindi bibiri Imana itazishaka kukwibwira, izishaka mu matwi yayo. Iyo ishakurije muri ibyo bintu iziza vuba haraka sana. Nivyo ngiye kubagumuramo muri event y'ejo. Ijambo rya mbere nivyo yavuze, icya kabiri nivyo umaze gukora. Asikie nasikia ye maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya mwamba. Iragucitse nawe bihuye nawe ntiwayumvise iyo muri kera. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, Imana irashaka umuntu, ntishaka abantu. Irashaka iki? Iyo ubaye umuntu uhagararira abantu n'igihugu n'isi. Nimba uri umuntu ufite icyo Imana yakuvuzeho ukagira n'icyo wakoze, reka kurangara, yibshigireho. Dusomye amagambo y'Imana. Umugabo witwa Nehemiya ngo amaze kwakira inkuru y'abagabo bari bavuye Yerusalemu, harimo umugabo witwa Hanani, bisobanurwa ngo n'umwuka wera, ngo aramubwira ngo iwacu Yerusalemu habaye amatongo. Ayo niyo makuru
ngo arayumva, ngo arangije kuyumva ngo asubira muri pase, ngo asanga ari abantu ngo bakoze ibyaha uwere kuri basekuruza ngo bakagera no kuba ababyeyi babo. Nehemiya aravuga atanga ngomba kuja muri biblioteke kareba ico tuma Imana igaruka kugera. Subira muri biblioteke ukorere search urari cyo tuma Imana isubira kugera gute guhumeka. Bendala sikaso Parla gerosa ofa. Lwenge lwa salantole lwenge, lwenge lwa mami Yesu, lwenge tata, lwenge lwa salantole lwenge iya, lwenge lwa mami Yesu, lwenge tata. Reka tubanze dutange haleluya zitatu. Aha hantu hari akantu koko ni muzamuri bikaza. Haleluya 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 haleluya. Mbabwira Imana ngo ma nibutsa ko wigeze kuvugana, ndabyibutse biste ko wigeze kuvugana n'umugaragu wawe Mose, uravuga ngo nitukugarukira. Ndabyibutse ko wigeze kugera gute, wigeze kuvuga, ntabyo wibuka. Hakuna mambo unakumbuka. Lisa Ferry Margan. Ndabyibutse. Ni citation. Ndabyibutse. Ndibutse ko wigeze kuvugana nande n'umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo nidukora amahano tuzaje mu bureto, ariko nitukugarukira nawe uzatugarukira. None muze andolila gasika Elai no tako sangero. ingangala sikala Failo kirare don venzo. ibakusuranga igisirimu. Mwanganda ya sakora rikerie devi. Yako nasanze imyenda y'aka kazi tugezemo ari amajingisi. Aka kazi dufite muri iki kinyejana Reverend Kado, nidushaka amatisi tuza tuyambarira muri quartier. Iyi niyo myenda. Subiramo. Atukufe. Abana b'Isiraheli mu Giputa bararuhijwe cyane. kubwo buntu bw'Imana ituma abarokore bose bashira ubwoba, bose baragenda batashe muri gakondo yabo bavuye mu bubata. bavuye mu bubata. bashira ubwoba Bose baragenda batashe muri gakondo yabo bavuye mu bubata. Imana iguha umuntu, Imana igiha iki umuntu, kandi umuntu ugomba kwibuka ko hari icyo Imana yagize gute yavuze. Nehemiya aravuga ngo hapa Zubaye mwanaume hapa kuna yale uliyoyaongea tukiwa katika huduma
za kufanya makosa, lakini umezungumza na nani? Umezungumza na Musa na ukamwambia utakapokurudilia na wewe utarudia. Nimwishire muri aya matsinda abiri, ibyo wavuze Mana nibyo wayikora. Event y'ejo muyishigire ku Mana, nyuma y'aya makuru ya event y'ejo hari cyo abantu bagiye kumva, kandi Imana igiye gukora iragikora kubera kuko ni ngombwa kwigomba kugikora. Twasomye amagambo y'Imana muri Yoshua. Nimuzamure ibiganza gira ndangize, nimutuge ngo haleluya, tukuse asala. Hello paisola. Ikibazo cyari imbere yari Yorodani, ariko Yorodani si cyo kibazo. Hakenewe umuntu ufite amagambo atatu. Number 1 ni umuntu waziganye icyo Imana yavuze. Number 2 numenya agaciro k'abandi. Tangizi yigize nawe ukomera dafite umukomeza. Siku utapoteza mtu hautaona watu. Kwenda kwako nchi ya Dubai haiko hela zako, ni lazima upate nini? Upate mtu. Munda mukirizo mubwire ngo tugata umuntu. Yorodani ngo itangira kumva makuru y'ibihume biturutse hakuri. Hari amagambo abiri, Abanaki nabo ngo bumva amakuru, Abanyakanani bumva amakuru. Hari abantu basa n'Abanaki bakwinjiranye mu byawe muri event y'ejo bagiye kumva tukisipe pase ibyo Uwiteka agize gute akoze. Wowe nimba utabyumva kwa Matayo ko ndabyumva. Siku hiyo ni ya shangwe, vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Siku hiyo ni ya shangwe, vipofu watafunuliwa macho. Haleluya. Watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watamona watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watamona Bwana Yesu kwa macho yao. Watakatifu. Ndatanga haleluya zitatu. Abanake bakugoye n'Abanyakanani bakubise, kuko Yorodani si wowe uyishinzwe. Hari umugabo ushinzwe iki Yorodani, yitwa Uhoraho Imana nyiribihe. Ni uca mu iki mu Yorodani, naho Abanaki sabawe. Hari umugabo kandi ugize ute ubashinzwe. Ni zitatu. Zamura ikiganza gira tuzitange. Haleluya, haleluya. Feo sando mwangela sava. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Baba tengeneza njia. Ya Baba tengeneza njia. Ya Baba tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu. Iri muri vole ya gatatu kuri channel ya Matayo ndamaheze. Urayisanga aho ngaho. Trobelangena zaira. Inyanja itukura ibibonye irahunga. Yorodani ibibonye Yesu mugongo. Imisozi miremire iterezunga amasekurume y'intama. Mari imbaraga zawe zirakomeye. Inyanja itukura Inyanja itukura ibibonye irahunga. Yorodani ibibonye Yesu mugongo. Imisozi miremire iterezunga amasekurume y'intama. Mari imbaraga zawe zira. Ndanezerewe. Paula gelo sankera ndao. Mwangenda ngambo ya salon. Asa Korpa ina salanda.
inyanja itukura ibibonye irahunga. Yorodani ibibonye igenza umugongo, imisozi miremire turumaze kurumwenyamba, kandi imbaraga zawe zirakomeye. Inyanja itukura ibibonye irahunga. Yorodani ibibonye igenza umugongo, imisozi miremire turumaze kurumwenyamba, kandi imbaraga zawe zirakomeye. Nimuzamure. Haleluya. Amen. Yorodani nayo ngwishira muri meditation, ngwisanga grand frère inyanja itukura abahaciye nibo baje, iravuga ngo na sisi hatusimame hapa, ni lazima tusipane njia, ariko tugenze ikinyamugongo. Nukuvuga ngo garamere zose ntizisa, ariko zitwa garamere. People iragorondera so. Yorodani nimara kugenza umugongo kingili limbanda lungulundu Rwanda. Mwange na ngando ya so. Ugomba gukora ibintu bibiri. Icyambere shiraho ugwibutso. Ntimukaza mukora amasengesho. Umushumba natekereza ngo arangize iwawe mudashize ugwibutso. Uzubwira Imana ngo Mana muri 21 jours twari dufite iki kibazo. Uragisekura, uragihurahura, uragicucuma, uragihonda, uragishanyagura, uragitwika. None dushizeho ugwibutso. Niba zatubaza ngo se ko mwigeze kugira retare yo kubyara umwana, uzababwire ngo twigeze gukora igikorwa cyo gutanga ituro, gushinga igikorwa cy'ikimenyetso, Imana iratugoboka. Amen. Uko mbishoboye byose Zagushira hejuru, Mana we, ndirimba izina ryawe Mana, vuga ineza yawe. icyakabiri gira ndangize. Ayiwe. Haleluya. Uzubaza amateka y'abantu bageze muri Yeriko kwa Rahabu, bababwira ukuntu mugenda. Ashobora kuba atitwa Rahabu, ariko kitwa kubanjirije mu murimo. Jumubaza kuko ni Eli, hari ibyo uzi, hari n'ibyo utazi. Ibyo utazi bibaze Eli aguhe password. Yoshua abaza abagabo, arababwira ati mwa bagabo nimutubwire ukuntu mwinjiye muri Yeriko. Baramubwira ngo tulipoingia Yeriko tulikutana na mtu ngawaje ni kahaba, lakini alitufadhili. Sukuma. Abantu bose bitwa abantu, ariko siko bose bafite imirimo imwe. Umuntu nakubwira umuntu ko akurusha gukora neza, uzamwegere umubaze password y'uburyo akora neza, uzamwiga. Ngiye kurangiza. Tusikiye Reverend. Nari namukumbuye. Ejo nari nzi ngo ndamutaramira hano, ariko kubera akazi kenshi sinabona umwanya. Ngiye kimwe twigeze kubibwira abantu i Burundi, twari muri gerezo. Baduha igisirimba cy'iminota 3. Turangize ndababwira ngo ntimugire ikibazo. Abo bose abatubipa. Hari umunsi bazoza dushaka bagasanga turi bize tu bookings. Nubu mfite ama invitation agera ku 8. Buvira bahamagaye basanze ndi muri booking. Nairobi bahamagaye basanze ndi muri booking. Bukavu bahamagaye basanze ndi muri booking. Igisenyi bongeye guhamagara basanze ndi muri booking. Paruwase nayo irandinze, niyo mu rugo irandinzwe, n'ubukwe nabwo burandinze. Urabyumva ko dufite akazi kenshi cyane. Uko mbishoboye byose Zagushira hejuru, Mana we turiri izina ryawe Mana, vuga ineza yawe. amagambo 3 ku gice cya 5 umurongo wa mbere ngo bumva amakuru. Bumva iki? Apana y'abantu, amakuru y'Imana. Hari ibyo bagiye kumva. Niko gusezerana tube nk'abasubika n'Imana subira Kampala. Hari ibyo bagiye kumva, ije bagiye kubyumva. Ndakurahiriye kuko iki kintu Imana yakishizemo kuna habari watasikia tena. Hizo habari nibarangiza kuzumva ngo zizabatera ubwoba. Ikigira kabiri ngo zibace intege.
bwira uwo muramukanya umubwire ngo wakurwanya wese agiye gucika intege mu izina ryande rya Yesu Kristo. Agomba gucika intege. Ndangirize muri aya magambo ngo arangise ijuru ngo ryatabaye kugira ngo ribakureho igishako. Nusoma igice cya 5 umurongo w'9 ngo ibakuraho iki higisuzuguriro. Imana iramanukira babwira ngo kuva uyu munsi wa none from today mbakuyeho igisuzuguriro cy'abanyegiputa bagize gute babasuzuguye. Naje ndangirije nkubwire ngo muri event y'ejo niyo kuza kugukuraho ico gisuzuguriro, niyo kuja kugukuraho ibintu byo kuvuga ngo uri muri kirize. Niko naguhanurira iraje kubikora kandi babyumve nibarangiza bagira ubwoba bacike niki nitege. Nimwakira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye. Shimiye kubwira ijambo. Ubaho umugisha. Talanda mtakarobaneza. Bamaze kumva amakuru ya Dawudi, bumvise amakuru ya Yesu, bumvise amakuru ya Zakayo, bamwe ndibabyumvise. Iyi mbaga y'abakristo irahanga ndayisengeye kugira ngo muri event y'ejo harimo n'imiryango yacu bagende bumva amakuru kandi abayumva bavuge ngo nukuri hawa ni watoto wa Mungu tena maombi yao yamefanya kazi. Ndagushimiye ko kubikoze mu izina rya Kristo. Amen.